Zahay Raiamandreny tsy faly amio. Maha Raiamandreny HAZOMANGA anay fanantonana ty mahatsara zavatra. Ny fanantona satria tanindraza raha manany ty fa tsy atao ohatran'io. Tsy raha Tananarivo avao ny tompony toy fa raha mana toy. Izahay faritany koa mahazo miteny eto ny zavatra fantatsinay. Ilaonareo zahay ary mijotsoa toy nareo hiresakinay. Zahay HAZOMANGA fa niresaky nanao déclaration tao nefa kosa tsy afapo zahay satria mbo tsy niresaka amin'ny HAZOMANGA iny. Tsy nisy fivoria zay 144 HAZOMANGA fa ire raiky avao nandeha amin'ny ravololomananao. Voalohany ty raha mampalahelo anay avao zany a ohatrany Antananarivo avao tompony Madagasikara toy nefa le faritany maro ka tsy tokony amindrozy avao zany a ty hampipoaky na hanao empêchement ny président zay mbo miasa amizao. Ko anay aty amin'ny faritra Atsimonosy faritra tsy mandrefana faritra Antoliara aty tsy mety ho anay zany a io fanonganam-panjakana sanandro maro dia maro ny asa vitan'io fitondram-panjakana eo amizao fotoana zao. Raha tsy resaka ao afa-tsy ny lalana ihany raha jerena moa zao lalana zao